Barcha maqtov danlaular, barcha bizning hurmatlilarimiz Alloh taolaga gina tegishli. Biz anag'dan maqtaymiz, anag'dan yordam so'raymiz, anag'dan yordamni yalvaramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, amallarimizning nashardan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Rabbimiz o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga qo'ndirsa, ana hech kim adashtirmas. Kimni Rabbimiz o'zining adilligi bilan adashtirsa, ana hech kim to'g'ri yo'lga qo'ndirmas. Shahidlik bilan shundaqda Allohdan boshqa iloh yo'q, yolg'iz u, uning tengdoshi yo'q. Ham shahidlik bilan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning quli ham elchisi ekanligini, aning ahli bayti, sahobalarga, tabi'inlarga ham to'g'ri yo'ldan borishi, barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning salami, rahmati va barakatlari bo'lsa edi. Alloh taolaning rahmati bilan o'sha muborak bo'lgan Ramazon oylarına erishdik. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "İza ja'a Ramazon futihat abwabul jannati." Agar Ramazon oyi kelib jetsa, jannat eshiklari ko'p etib ochilar deydi. Ham o'sha hadisning davomida aytdi: "Jahannam eshiklari yopilar, ham shaytonlar bo'g'ilib qo'yilar" deydi. Qurubisha mana o'sha oyda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi boshlash o'sha hadisin jannat eshiklari ochilar deydi. Jannat eshiklari ochiluvining g'alamati deb aytsak, o'sha ezgi amallar qilib bandaga yengillaydilar. Ham mana o'sha shariatimizda Alloh subhanahu va taolo tomonidan ezgi amal qilib ko'p turli etib qaralgan, ham bu mashru' qilingan, ya'ni shariatda bor qilingan. Ham bu to'g'rida hadislarni, qaybir hadislarni qarab ketiramiz inshaalloh. Abu Hurayradan keltirilgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Al-imanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Iymon ol 70 tan ortiq, ya'ni 60 dan ortiq tarmoqdan turadi. Ham şu tarmoqlarning eng ustuni, eng fazilatlisi ol la ilaha illallah, Allohdan boshqa iloh yo'q deb aytdi. Ham uning eng tuvani yo'ldan kishilarga qo'shilib turgan aybini olib qo'yu. Ham yolshanliq ol iymonning bir ulushidir" deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Ikkinchi bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shulay Abu Hurayradan keltirgan hadisda aytdi: "Ey muslimalar, bir ko'rshida ikkinchisini hatto sariq tuyog'i bo'lsa-da bo'lak etuvdan bosh tortmasin" dedi. Qurubisha Alloh subhanahu va taolo o'zining qullari ikki dunyo baxtini erishir uchun, bu dunyoda da oxiratda da saodatga erishsinlar uchun ezgi amal qiluvlarni ko'p turli etib yaratdi. Ham o'zining rahmati bilan bu o'sha ishlarni, o'sha o'zining qullarini yengillatgan. Birinchi hadisdan ko'ringancha, hatto yo'ldan kishilarga tomoshalayib turgan aybini olib qo'yingda savobli amal bo'lib turadi. Ikkinchi yoqdan qaraganda, har izga ish ol iymon bilan tig'iz baylanishda. Chunki Alloh taolaga ishonmay turib, kelajak savobga umidlanmay turib, birgina ishlida hatto diqlik yengil bo'lsa-da, oxirgacha o'qishni yurib chiqib bo'lmaydi. İman sababli kishi ezgi amallarini qilib ishlagan ishidan lazzatlanib hislari tuyar. Ham uning kelajakda da bunday amallar ishlovni davom etasi keladi. Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallamdan narsasi ol iymon deb so'ragach, u aytdi: "Sen mu'min, iymonli kishisan, agar ezgi amal qilib seni suydirsa, hamma shar amal qilib sening kayfingni tushirsa" degan. Ya'ni endi mana shu musulmonlikning sifatida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shulay deb ko'rsatdi: agar da banda ezgi ish ishlab sababli uning indanindir bir lazzatlanib, qanoatlanib hissi borlikqa kelayotgan, u uning iymonli bo'lishining bir belgisi ekanligini ko'rsatdi. Ham kirisincha, mana shu shuningdek bo'lsa, gunoh, xato, kamchilik ishlab, uning ko'nglini shusha tirnab tursa, demak bu da endi iymon alamati ekanligini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam anglatib qoldirgan. Ikkinchi hadisda mana bu ey muslimalar, kichkinagina ezgilikni da e'tiborsiz qoldirmag'iz, hatto shu sariq shakani biru kibikni da deb aytadi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bunda dik kichkinagina ezgilik turunda so'z bor. Sariq shakanidan uning endi yaysayni tuyog'i deb takila, uning foydasi dik ozgina. Lekin shunday foydasiz qilib ko'ringan kichkinagina bo'lgan ishni da ishlab, agar sen Alloh rizoligi uchun ishlaysan ekan, u savob bo'lib yozilacak. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday ishni e'tiborsiz qoldirgan qo'shmagan. Bunga o'xshash hadislar ko'p albatta. Misol uchun,
Кечкенә генә изгелекне дә игътибарсыз калдырма, хәтта кардәшеңне ачык йөз белән очратуыңны да. Әгәр сез ит алып ашарга пешерсәгез, күбрәк су салыгыз, күршегезгә өлеш чыгарыр өчен ди. Монда да күрәбез, хәтта инде монда бирү кебек әйбер түгел, кардәшеңне ачык йөз белән елмаеп каршы алуыңда, бу да иншаллах садакадан китә икән, һәм бу да инде изге гамәл булып языла. Һәм менә монда икенче өлешендә дә шушы ит пешерергә теләсәгез, күбрәк су салыгыз ди, шулпасы күбрәк булсын, кардәшләрегез белән бүлешер өчен дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аңлатып, тәрбияләп калдырды үзенең өммәтен. Һәм бөтенебезгә дә яхшы таныш бер хадис: "Куллу сулама минан наси алейхи садакатун, куллу йомин татлугу фихи шамсу" дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәрбер кояш чыккан көнне адәм баласының һәрбер буыны өчен садака бирелергә тиеш ди. تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله بالكتاب İki kişini tatlılaştırın ol sadaka, bir kişiге аның хайванына яисә транспортына утырырга булышуың, аңа аның шушы авырлыкларын тияшуың ул да садака. Яхшы сүз ул садака, мәчеткә атлаган һәр адымың ул садака. Һәр юлдан кешеләргә комачалый торган әйберләрне алу ансы да садака дип әйтә. Бу хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрсәтә, кешегә аңа бирелгән иң зур нимәтләрнең берсе сәламәтлек өчен шөкер итү тиешле. Һәм бу шөкер итү аның инде изге гамәлләр кылып шагылудан гыйбарәт. Чөнки ул әйтә, һәрбер буыны өчен һәр кеше һәр көнне кояш чыккан һәр көнне ул садака бирергә тиеш ди. Һәм менә шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям санап киткән шушы пунктларга дип әйтгәндә туктап китсәк, куллу сулама минан наси алейхи садакатун куллу йомин татлугу фихи шамсу ди. Һәр көн киткән саен кеше әгъзаларының сәламәтлеге өчен шөкер йөзеннән Аллаһ ризалыгы өчен садака бирергә тиеш. Ләкин бу садака фақат мал белән, акча белән генә бәйле түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аның төрләрен күрсәтеп калдыра. Ta'dilu бәйнә иснәйн садакатун ди. Ике кешене татулаштыру садака. Низак чыгып, ике кеше талаша башласа, күбрәккә кирип китмәсеннәр өчен, начар сүзләр, тыелган гамәлләр эшләмәсеннәр өчен, Аллаһ ризалыгы өчен син аларны татулаштырасың, ул сиңа садака булып языла. Бу очракта хәтта инде ялганлашуда, алдашуда рөхсәт ителгән булып санала, ике кешене татулаштырганда. Ягъни син аларга инде менә аның татулашасы килә, синең белән дип берсенә әйтергә мөмкинсең, хәтта аның татулашасы килмәсә дә, икесенә барып шушы сүзләрне әйтеп, араларын якынайтырга бер сәбәп булып торасың, бу сиңа садака булып язылачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, синең бер кешегә хайванына, транспортына утырырга булышуың, Йөрәк-яракларын аның хайванына тияшуың, бу изгелек, ихсан. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Аллаһ Тааля ихсан кылучыларны, изгелек кылучыларны сөядер дип әйтә. Бу да шулай бик нык бүгенге көндә дә кулланып була торган әйбер булып тора. Җәмәгать транспорты белән дә йөрибез, йөрергә туры килә, анда инде карт кешеләрне дә күрергә туры килә, әйбер төягән кешеләрне дә күрергә туры килә. Сезнең башыгызда түбәтәгез сакалыгыз булса, сезне мөселман итеп таныйчаклар, һәм сез аларга изге гамәл кылсагыз, аларга утырышырга булышсагыз, ул сезгә садака булып язылачак беренчедән. Икенчедән, ул исламның бер күрсәткече булып торачак. Чөнки бүгенге көндә кеше ул ияләште, алдашуга, ул бер кайда да гаделлек юк дип уйлый, алдыйлар, кысрыклыйлар дигән шушындай начар тискәре эмоциялар, фикерләр белән яши бөтен кеше. Һәм син шушыларга юк, алай түгел, менә изге гамәлләр кылучылар да бар дип үзеңнең гамәлең белән күрсәтәсең икән, ул сиңа иншаллах садака булып язылачак. Һәм кешеләрнең бәлки шушы синең кечкенә генә бер гамәлең кешенең дингә керүенә, ислам дине белән кызыксынып китеп, исламга керүенә бер сәбәп булып куяр иншаллах. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Вал калимату таййибату садакатун" ди. Яхшы сүз ул садака ди. Монда һәрбер зикр, үзең өчен һәм башка кеше өчен кылынган дуга, һәрбер сәнә, һәрбер йөрәкләр мәхәббәт белән тула торган сүз һәм һәрбер кардәшеңә карата ихтирамны күрсәтә торган гамәлне кертергә була дип әйтәләр гыйлем әһелләре.
Şundan so'ng Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytadi, har bir masjidga otlagan odamning ul sadaqa deydi. Hadisning bu ülüşünde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarının cemaatda o'qiluvining faziletini aytib ketadi. Bir kishi ol buldura algancha 5 vaqt namazga, cemaat namazlarına masjidga yurganligini ko'rsatadi. Ham shuning bilan ol onu qiziqtirib aytadi, har bir otlagan odamning masjidga taba cemaat namazına taba otlagan har bir odamning uchun senga sadaqa yozilacak deydi. Ham Grubu Şam'la tecrübemiz ko'rsatgancha cemaatda barakat ekanligini ko'rib turamiz. Kishi cemaatdan ayrilayotgan, uydagina qila boshlayotgan namazlarin onun üstünden tushar. Lekin onun endi shu cemaatda bo'lgan birdamlik masalasi endi tushib qolarga mumkin, kelajakda u endi ustida bo'lgan bo'lishlariga salqin qariy boshlarga mumkin. Kerisincha biz birgalab nashlayib jilamiz namazlarga, bir-birimiz bilan ko'rishamiz, yilmayamiz, salatlarimizni beramiz, bir-birimiz uchun duolar qilamiz. Bu o'zimizning aramızda ülfet muhabbatning ortuvuna bir sebep bo'lib turadi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, yo'ldan kishiga tomoshalik turgan aybirni olib, ulda sadaqa deydi. Bunda endi kishilarga yurgan tomoshalik turgan tosh bo'larga mumkin, piyola, shalishka, yaysa ustidan tushib turuvchi og'aç butoqlari bo'lib, kishi shuni Alloh rizoligi uchun olib qo'ysa, ona sadaqa savobi yoziladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabesi aytdi, Abu Burda men aytdim, ya Nabi Allahi, allimni shay'an antafi'u bihi. Qala i'zil al-adha an tariq al-muslimin. Men ona aytdim, ey Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem, men onun bilan foydalana turgan bir amalni o'rgatali dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, musulmonlarning yuri turgan yo'llaridan tomoshalı turgan aybirlarni olib qo'ydi. İkinci bir hadiste Abu Hurayra radıyallahu anh'dan getirilgan hadiste anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna shawkin ala at-tariqi fa'akhkharahu fashakara Allahu lahu faghafara lahu. Bir vaqt bir at Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vaqt bir irat yoldan barganda o şenişkili ağaçның bir butağın gördü. Şuşunu o kırığa şitke alıp koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuşuna diye Allah Teala şuşu bendesine rahmet yüzünden onun günahlarını affı etti diye. Hem buna şuşu hadis bizge ne faydalar verir. Demek en birinci fayda o her kişi her gün sadaka vermesi iş, hem o mal bilen şekillenmegen. Her bir kullu ma'rufin sadaqatun deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir şeriatta var kılıngan eyber, şeriatta ruhsat etilgen eyber, bu sadaqa bulup turadi. İkincisi, 5 vaqt namazını cemaatda oku, birge mescitlerde oku. Elhamdülillah hazır Ramazan ayında kişiler taravihlarga, yatsı namazlarına, akşam namazlarına ko'p kelalar. Lekin buna bu vaqt dışarına ko'rinish bo'lib turmasin edi. Jey bo'lganda kişiler indi ketişip ötkende demetligini qay vaqtda mescidde imam bilan bir muazzinlere de qalırga mumkin. Qay bir uçraqlar var şunday. Şuğa da mına şu Ramazan ayında bizge gadetlenu cemaatda namazlarına o'tira olgancha cemaatda o'tov ol yıl boyuna devam etseydi inşallah. Üçüncü fayda malın zakatı bulgan gibi tellikine var. Şulay deb aytdilar. Chunki mana shu har bir kun sayin sen bulgan selamatliging uchun bulgan buğunların beraberine şuşa sadaka berge tiyishsin deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Hem şuşa sadakani ol izgi ameller bilan deydi. Hem Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem xabar etgancha izgilik qilib ol bandalar bilan cheklanmagan. Bir hadisda Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Bir vaqt bir kishi yo'ldan borganda dikli xususiy hamut bir quyuga tushib suv ichar. Chiqsa ol bir itni ko'radi. Ol it shunda dog'li bo'lgan tuproqni yolab turadi. Shusha kibigu sababli. Ham bu banda diye o'z-o'zine aytdi. Buni da bu itni da diye meni qachondir g'azaplagan kubuk, onu da shusha suvga g'azaplaydi. Hamut tushdi shusha quyuga o'zining boshmag'ini suv oldi, ham onu chiqarib shusha itga berdi diye. Hem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, Allah ana shul amali uchun onun gunohlarini g'afo etdi deydi. Hem sahabeler so'radilar, ey Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem, bizge hayvanlar uchun da savob bo'lamini dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, her bir tiri aybir uchun savob bor deydi.
Ягъни инде кичкенә генә шушы хайваннарга булса да булышуым сәбәпле сиңа савап була ала, яисә аларга карата зулым күрсәтү сәбәпле сиңа гөнаһ була ала. Һәм шушы нәтиҗә ясап әйтәсе килә, бер хадисны тагын китереп китәсе килә. Әйтеп киттек инде, мөселман кеше кичкенә генә изгелекне игътибарсыз калдырырга тиеш түгел. Һәм шушындый мәгънәдәге бер хадис Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Иттақиллаһа ва ла тахқиранна минал маъруфи шайъан, валау ан туфрига min dalwika fi ina'il mustasqi." Кичкенә генә Аллаһ Тәгаләдән курып, һәм кичкенә генә изге гамәлне дә игътибарсыз калдырма. Хәтта суга килгән кешенең савытына, чиләгенә үзенең савытыннан су салу кебекне дә ди. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва иякал махилата фа инналлаһа ла юхиббул махилата." Һәм син саклан ди тәкәбберлектән, дөреслекдә Аллаһ Тәгалә тәкәбберлекне яратмый. وإن امرؤ شتمك أو وغيرك بأمر يعلمه فيك فلا تغيره بأمر تعلمه فيك فيكون لك أجرك وعليه اسمك ولا تشتمن أحدا له. Һәм менә бу инде Рамазан ае белән дә бәйле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Берәр кеше синдә булган гаип, кимчелек белән сүгә башласа, син аны ди, анда булган кимчелеге белән сүкмә. Сиңа әҗр савап булыр, аңа гүнах булыр" ди. Һәм бер вакытта да беркемне дә сүкмәде. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы Рамазан ае белән бәйле бер хадисендә әйтә: "Берәр кеше сине сүгә башласа, яисә улына тур сугыша башласа сиңа каршы ди, син ике тапкыр дөреслекдә мин уразада дип әйтте." Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да шушы мөбарәк булган айны тулысынча файдаланырга, каләпләребезне пакларга һәм аңа якынайырга ярдәм итсә иде. Күбрәк Кур'ан, күбрәк зикр кылып, аның рәхмәтенә ирешүләребезне насыйп итсә иде. Ахыр сулышларыбызны сулаганда да иман кәлимәләрен әйтеп, Раббыбыз хузурына мөмин, мөселман хәлендә күчеп, аның җәннәтләренә киреп, иң югары, иң яхшы булган ниъмәт булган аны күрү ниъмәтенә һәр барчаларыбызга да ирешергә насыйп итсә иде. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim. Sami'u